Demek 80 kilogram. Birden bir beyge. İlmir Tıhvatulin, İlnar Galiyev. İlmir Tıhvatulin, Meydan Hocası, Akbars Kıraş Sarayı, klubu için çıkış yasayı. Yedi de şöylene, treneri, Tatarstan'ın hem Rossiyanın o zaman treneri, Voqif Davlatchi. İlnar Galiyev, Qozondan Vakitov rayonidan yaptı. Treneri, Tatarstan'ın o zaman treneri, Marat Ahmadiyev. İki kürəşidə pek layıqlarımızda ləftəligi yarışlarga İlmir Tıhvatulin 2004 yılının ahırındaki barlıq kürəş yarışlarında tuttu. Yaşar Sürgü kürəşiga iskartna. İlnar Galiyev Tataristan çempionatında ikinci orunda yavladı. Bilgili bolanca Universiada çempionu. Həligi yarışlarına İtibar bilen qarabılarımızın veteranlar, yetekçilerimiz, onlar arasında var etik, güreş yarışları uyuşturuğa zor ülüş ötken, köpüşlü her vakit yardım edip duruşu, Korsintis uyuşmasının general direktör orunbasarı Gayfettin Şayxiyev. Şunusunda aytırga kerak, bıyıl әйтүләре boyunca Olamingер Сабан toyunda veteranlar arasında zor җиңү яулаған Gayfettin Şayxiyev. Көрәш дәвам итә. İki kürəşçiga da birer kisatu. Көрәшне игътибар белән күзәтеп утырышлар арасында шулай ук милли көрәшебезне универсиада программаларына кертүгә зур өлеш керткән. Шактый вакыт Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры булып эшләгән Рафис Тимерхан улы Бирханов. Данлыклы көрәшебез Казан шәһәре көрәш федерациясе җитәкчесе Ваил Габделбаров Ахмадиев шулай ук bizning kurashimizni e'tibor bilan kuzatib o'tiradi. Haliga Ilmir Tıhvatulin ham Ilnar Galiyev esa birga bir kurashamiz. Ilmir tomosha bilan Baliq Isasi rayonidan Ilnar Galiyev tomosha bilan Çıgışı bilen Tufay rayonundan. İtibar iki yigitlerge uylenmegen. 30 sekund vaqt qolib boradi. Kızıl Sürgü kürəşiga bir bor. Kilimden ayrılığı var, adırı var. Zabitiga bir. 7 sekund.
Azgına üstünlüğü bilen 2-1 ise bilen İlmir Toğbat'ı jеңе алады. Ilmir To'g'batov